Aduh, panas banget dah. Udah tengah hari lagi. Ini bocah udah lama banget gue tunggu-tungguin nih anak gue nih. Kemana ini? Katanya mau bantuin gue maco, belum sampai. Maco. Kopi udah bercutang. Aduh. Ini pacul ini sih. Warisan babe gue ini. Jangan sampai gue ngacak-ngacak kebun gue sendiri lah. Waalaikumsalam, lalu bener dong nih. Gue lagi tungguin dari saat ini tuh mari. Ini ganti babe nih macul nih. Waduh, udah lama nih babe tungguin nih lu. Macul dah. Katanya lu mau bantuin babe lu nih. Udah pegang lah. Babe tinggal dulu ya. Temen nih, anak babe nih, udah bobolan dong. Udah be. Waduh, cakep dah kalau begini dah, gue demen nih kalau anak gue dah. Terima kasih nih babe udah bantuin dah. Dah, tinggal dah. Tinggal dah. Be. Waduh, anak gue kerjanya cakep juga nih kalau begini mah. Gue demen dah. Halo. Kayaknya udah sore nih. Aduh, gue mesti balik nih. Dah, tinggal dulu dah.